Akwande Mzansi, ibizo lami nginguthando Mahlangu. Bakwethu Lotshani ibuya kwaMhlanga e1022 kwaNdebele. Sigadangisela eGood Life Studios. Angikhambi ngedwa ke. Lotshani Mzansi, lami ibizo nginqobile ngokaMasuku naphenyana othengisa endleleni ku-R573 ingwane ezigwalweko. Namhlanje sise studio sentwana eFocus. Abona ukuthi sentwana eFocus. Yes. So, previous episode besino Lenda Mahlangu Lenda Creation. Yeah. What's your take about the uLenda mina ngimbona up there. ne? Yabona nakangalandela. Whatever le uboba mtshele yona Yes. ukhambile. Ne? Ukhambile. So uLenda ifocus. Yabona nanga focusa and I trust in the process. We should like it's all about the process. Ne? Yeah, it's all about the process. And anga yabona previously yakabongani le. Yeah. Lingamkhwele hloko Vierna se asibona ukuthi seka le. Sekatho. Yes. Ngiyavuma. Yeah, yona it was hot, man. Ne? Yona it was hot from boiler making to Yo. ukuthunga. Ubathe bathi kubalekela ukuthunga kuyamlandela. Ngiyamlandela bacatsha abantu abaceda ukufika, just imagine that. Into nangasingiyakho akusingiyakho bafethu. Ne? Noma ungenzani. Kunala izokukhamba ikhithiza khona ukuthi wena uzokusala la uzokukhamba noma ungenzani so. Kunalabanye vane babhala bathi hayi ukuthi isikhathi sakho nasingakafiki sizokufika. Sometimes ngenzeka singasafika. noma ungenzani. Yeah. Bakwethu namhlanje sikhamba noRoger Mayela. Vane ngizwe uReggie Ndlovu athi uMayela uyayiyela. Yeah. Yes, uthi kojwe kabani? Umfo Innocent Mayela. Yes. Okay, Innocent Mayela. Ngiyathokoza bakwethu uRoger umuntu namahwebo. Yes. Begodu umchochozeli wabantu abatsha beMpumalanga. Of course. Yes. So uRoger namahwebo. Roger Locha Abantu bamaHlangu. bakupha abanye. Hey, kuDisemba nezulu. We are December. Yeah. Ngathi December nezulu. No man, beba nama commitment namhlanje. Ngiyabona. And nga understand ukuthi into ukuthi siloko sithwilisa. Yeah, Ugcina ningakafiki. isikakafike Ngiyavuma. so yeah mara hayi mangilang representa nabo Yes. yeah mangilang njalo ke. representa nabo abafowethu Moses Mashapu Yes. uRaymond Mchimunye Yes. uKarabo Phuthi Yes. no Vincent Zimu. Ngiyavuma. Okay, uVincent. uVincent Zimu. Yes. Yazi uVincent Zimu banengoma enye ayenza noPatrick J. No Cairo ne. Cairo. Ethi gidani bo. Yo. Ingoma le bengijayivela kamnandi. Ojavela kamnandi? Khulu. Yeah. Gidani. Yo, that song is still a hit. Yeah hayi that's Yabo. real. So uVincent Zimu mvumi producer. Yo. Yeah. No, it's multi-talented. Ngihlangane naye kaningi kuma functions aqhakathekile kula phezulu la. Yeah. Achuthi Thombe. Yeah, I was on to multi-talented. Ngeze ngathi uyi-musician ngam-specify njalo. Yes. Also a businessman. Wow. It's like lokho wena owambona kwena. Yeah. Kunezinye azenzako ngeqadi ku. Yo. Okay. Yeah, so So uStanley Khoza nihlangana naye njani? I think because it was 2015 or 16. Mina ngamazi. Stanley Khoza ngewe Show Them Flames. Wow. Yes. Bengisazibuza ukuthi nikhuluma ngamuphi. Okay. Yeah. Ubaba Stanley Khoza sihlangene naye mina ngimbiza ngoba Khoza. Oh, okay, Yeah. So ubaba Khoza ngihlangene naye 2015 or 2016. Yo. Ngisi-entry mina ngam-introduce nguVince noPatrick. Yes. Okay. Yeah ukuthi uPatrick J. uPatrick J. Okay. Yeah ngamazi njalo babukhosi. Yeah. Yeah ngathi yena ukuthi bamazi ngathi waziwa nguPatrick J first. Yes. Yeah ukuthi wamazela Kuba yena mkhulu ngaphakathi kwekoro yezomvumo kakhulu. Yokuzithabisa. Yeah. Ispace sakhe lesikufanele sibe naye on the show. Yeah. Yes. Yeah. Kufanele vele simbise. Hey, that's a big guy. Ne. Yeah. Asithomeni. Yeah, right. Ukhulelephi? Mina ngipedilo mndebele.
angazi ukuthi Thoma likhona na or ukuyizwa. lizakuthoma ngani. Ngithoma ukuyizwa Yeah. Yeah, cause ngibelethele Limpopo Yeah. eKatsimenyane Yes. ka 1990. Ngoba kwamaye laba mapedi. Yeah. Wow. Bajwa mo Limpopo ka. Yeah. 1990. Yes. Yeah. Okay. Yeah, ka 1990 ka belogola Katsimenyane. Then because of eLimpopo yaza kuberekwa ngale kuberekwa ngePitori ngeJohannesburg. So baba noma ngathi babereka ngeJohannesburg. So bakhamba nathi sesebancane singapha. Maye ubaba naye ngoba bekalwela ngathi nemotere lebe ingakaphili kuhle yakhe le bekhamba ikhohlela. Maye watsho ngelinye ilanga Yeah. ya bawela khona lapha eVisbuhle. Iye. Yeah, ngo-93 mina ngathi bengina 3 years. Okay. Yeah. Yeah, and then wabangena bathi bokufuna ihelebho komunye umuzi lapha baba lo wathi aniya kuphi kude kangathi nahlala eLimpopo bathi niyakhina siye emakhaya intandi nanzila Yeah. mina right nisibulale usugcwala indlela niye Limpopo yeah ngifike kwaNdebe eVisbuhle ngisesena 3 years so my primary kusifundisa wami ukukhuluma Ukufundela ngikwenzele eVisbuhle kwaNdebele konke that's why ngithi mhlambe ngimpile Ndebe Oh, yeah, ngiyayizwisisa. yeah so ngikhulele khona mara uyazi ngeestradeni sikhuluma isiNdebele uma ungena ngikhaya kukhulunywa iSpedi Nene. yeah mara nje seyijikile nangikhaya sesikhuluma isiNdebele Unamanga. yo udadewethu uma nginayo ngabe uthi nesimandebele Yo. Unamanga. Angiginyile amandebele. no nesigwinyile Yeah, kufanele kade khulu nafika. Hayi kade vele. Fanele siniginye na. yeah so primary am ngayithoma eMakerana eVisbuhle Yeah. then second high school ngaye eVisbuhle nge-last year yami eVisbuhle makamele ngiye ngathi senior and then high school we was divided kayi-3 yeah and then ngazi ukuthi ngithi ukukhula or ukuthi tshela ukuthi uhlakaniphile or yini because esikolweni I was not doing bad I was not doing good yeah but yeah baby Only focus. yeah very focus Iye. Average. yeah just average bengakahlakaniphi bengingabhalelwa bese ngiphakathi Arangilezi ziphasa. yeah bese ngikhamba bese Yeah. ngimuva nje yeah and then kwaba mangenza ugrade 9 then kwenzeka isikolo esake ngasekela Iye. yeah but kwangihelebha nakho lokho ebhini Njani? Yeah. ngoba kungiphuthile yona akusinto ngithi ngingayifakelela ukuthi abantu bangangeni isikolo nanje mina I don't advise people ukuthi bathi mina ngizokwenza ibusiness Yes. no go Why to not? school go businesses yabuya Business ubereka 24/7. businesses uzokubereka 24/7 ungaphumuli wena ngo3 ekseni ngikuthola ulayita icomputer uthi wenza iproposal ngo6 ekseni sowucedile sowuthoma enye iproposal so ibusiness mina ngadvice lutsho ukuthi lingene or nanoma athi uyangena umuntu go to school get your degree get your diploma your Ube ne-backup. PhD get a job wenza ibusiness as a side hustle Yeah. while you have something sustainable or confirmed with this one yes yeah but mawithoma njengathi nje Yeah. yeah uzokufika ne-spread ngenyawo yeah uzokufika ne-spread ngenyawo but if bengine-degree ngacaba ukuthi maybe degree leka yangithengela maybe imotere kane ne-spread mhlambe zangaya ngenyawo mhlambe ne-trip ne-spread bengeze ngayicabanga because Yes. bengizoba rehe yeah that's why ngithi mina esayidini lami ngibona ngathi kungibereke Ukudropa out. Drop out. yes because kwangifundisa ukuhasila yeah my first business ngathi kayenza ngina 21 Okay. Bekuyibhizinisi enjani? bengenza I think that one bekuyi-installation yamakhamera naku-security I'm also there then liya Daniels and Rogers yeah lapho besidila ngama-charity ma-swimming pool ukwaklina ukufaka ama-electric fence maintenance nje Yeah. as a whole then zange yakhamba kuhle ngathi kayiphutsha for ma 2 years bengirana ngisethembisa zange iphutshe kuhle and then ngabuye ekhaya KwaNdebele. eKwaNdebele I think maybe isikolo ngisekela if not my memory is not failing me it was 2008 Yes. Yeah. yeah and then
2008 2009 bengisekhaya 2010 bengisekhaya 2011 ngathoma ukushifta Okay. yeah ngithoma I was 21 Yes. yeah ngathoma ukushiftela eThembisa and then that's when ngangifika ngale 2013 bese ngibhizi ngaleyo business. It didn't do good because of besingana knowledge eningi ngebusiness thina bese sibona ukuthi ne ufaka lapha bakufonela uyaya so besikazi ukuthi into ezingamele uregister abo CIPC yeah so besikazi besisindonyana eziningi then ngasuka 2015 ngabuya 2014 ngabuya ekhaya mangifika ngapha nakho ngazamenye le mara yangapha yona beyisengasafaka ama swimming pool ngoba kwandebele mancane Wongali ngithembisa bufaka ama swimming pool. yeah beseta nama swimming pool nawo anginaso skill sokuyithoma from scratch Yeah. so ne swimming pool na ngiyakhona ukuyithoma then ngabuye ekhaya mangifika ngale then ngenza strictly security company Yes. yeah i-instigate technical solution ngiyibiza njalo yeah then nayo it didn't do well or ngayiphelele ihliziyo. I'm not sure because I think 2014 2015 ngajumpela back to Joburg again. Then I went and then I went back to construction. This time Okay. to construction ngena nomsana ngambizi ngemsana yor ngithi ngena nesokana lekhuwa Wayikwani. yeah ngingena naye na lusokaneli ubaba kasokaneli bekabereka nobaba Okay. yeah from le emuva so kwatholakala ukuthi ekuhambeni kwesikhathi nami ngigcina sengimjwayela nomsana so ngelinye ilanga ngamtshela ngathi hayi thina sibuya kwaNdebele so abantu bokwakha abantu bokufaka ipaving bokwenzani hayi ngakuzela naye kusasa ngimthola jame ekhoneni Yeah. wena si-strategize wona uthola ama-customer then mina ngehla Yeah. but nalapho still knowledge business was small but mara lapho bese ngibala a couple of years ngiloko ngikwenza Oh, Yeah. yeah. then sanekhuwa siyaba-on watshela babakho asithengele i-Venature 2015 Oh. construction it worked sathola ama-client ayi-2-3 netlayipile ithi yathoma iyaphakama kwaba ne-accident and from there I had to ukuthi ngihlale kwaNdebele ngirecover up until ngize ngiberehe so ngithe mangisahleliwe that's when I started kusadume ingoma yegitana isangena beyisangena withdraw because of Vincent we staying on the same street then umngane wathi aman yo ya nongenza into eziningi bona ngibajwayela ngokuthunga impahla Bowuthunga. yeah I'm still nanje ngisathunga but ngikujanisile naye ngiyekela ngeCovid okuthunga Yes. yeah ngayekelisa ngiyinto lo yemfonyo ngagcina ngangenala but manje Okay. Yeah. Bawuphakamise ibo. Bawuphakamisi yeah sibone sonke nje. yeah COVID yasifakala kunganami bereko Yeah. mara because of ngiyazazi ukuthi into mangithi ngifuna ukuyenza ngayenza kanti ngoba batsho la eSouth Africa kune shortage yamabhokisi Shortage yama-box. yeah during COVID yes Wow, during COVID, yeah yeah. bathi ama-coffins awasekho and stuff and that's when I saw ukuthi man kutsho ukuthi kune-gap kusho ukuthi makungavela la eSouth Africa masikavelelwa ikinga edlula i-COVID bantu bekhaya kusho ukuthi masizokubuyela emazizweni Yeah, sokubuyele kubulungeni ngesikhulu. ingesikhumba so ngathi kutsho ukuthi kusesene-gap la ngayi-identify seyi-COVID igap la Yeah. yeah and then So wenza ama-box nje. Yes, I stopped Yeah. everything construction thunga khona zange ngivele ngisathunga since from ikhaya kusile yeah nje senza amabhuku Bese So likhona ngoba. so not i-business yakho le something so Okay. so i-business le de uthi ikhamba rehe nakwenze njani. wethu as business layers vane ngisawukhuluma khona yabona ngobusika Yeah. nazo inkate esike sikizwe izinje Yeah. yeah So grot yeah I love hayi khona kusele. Sathi ku-business. Indoda le yenza ama-box. yeah That's a good business. Goodness. Rogers, I still believe so nanje yazo multi-billionaire. Straight. Straight. That business will never fail.
straight Khuluma nje kunomndeni orarekileko. Yeah. Coffee. ngiyavuma Khuluma nje. Khuluma nje ngathi singaphandle studio. yeah Asilindile. yeah Asilindile. Hey, wenza into ethusako so ibhizinisi vele. yakhe mdezini ikhamba kuhle nakwenze njani Wakhulu. Angisho inkathi zakhona lezi. Yeah. But yona we had to with someone has to do it. yes Yeah. Cause Vierna ngithe mangithi ngicalela ngale yeah kwelihlo. yeah Ngabona ngathi laba bamhlophe musingathi ne basenze ngenye indlela. Ngoba Yes. yazicala benze bathethele amabox enziwa ngibo. ne Thina basinikela umuntu oleleyo. oh Wayibona bangathathi umuntu oleleyo basinikele amabox. So awubona ama-funeral parlor, most of them is black people. yes Yeah. Then yeah but no the- lapho but the kuqinisile. coffin industry, if you can go nanje sikagugula and do everything. oh so uzothola- which means that's where money is Yes, because there's no funeral without the coffin. So nabo basilande ngenye indlela. So nathi nje we trying to tackle into basibetha ngayo kade. Yeah, it's even nice phambi kwayizola this conversation nobaba omdala mngani kababa. Wathi Roger, makhuwa silimaze from kade. Zange bebangavumisa esikolweni. Tot nalokho ukuthi sivote bathi sifike senze uX. Ngoba bazi ukuthi isikolo asikho mabacedako bathatha yonke into uyayizwisisa mos. Yeah, so makhuwa man basithethe kade but nje small little by little Ziyabuya. siyabuyisa kancane kancane. so ibhizinisi injani nje Business nje mina kwethu kuthi ngathoma phasi ngokhele nelspirit mara Yo. akusakhonakali ngoba uba kundlovu. Yeah, uyithe ni impumalanga niyangthelela ipetrol niyangithengela i-airtime. So you don't have to walk, just send me an SMS or call me, I'll come. okay Yeah. no asithomeke la ithoma khona liye match le Yes. so nathathi isiqundu nesevezi ubuhle Yeah. ukuthi nifuna ukusuka evezi ubuhle ngenyawo nichinge nelsprit le enasport provincial government Yes. wafika kanjani umkhumbulo ene why wafika Mkhumbulo lo yazi wangifika ngento enye yenzeka yabhoreka la eSouth Africa. yes Eish. Banna ba yeshiso ngore ke bolela ga mpori bana. A ke bolela ga mpe bo gauta ba fetho la tse ba re tswa ka moka re Limpopo se ka moka bo ara. Yeah, but ga bona eSouth Africa isekela those guys ba ma bicycle via e Cape Town. yes Yeah, and then mina bengaka focus too much. Then ngithe once ngithoma ukufocus again. Ngafuna ukwazi reason ukuthi why they going there. ne Okay. Yeah, and then magautas ne yeah, gauta BMX. gauta bike or something oh gauta BMX Yeah, so ngezo bachone but bafuna explore. Oh, Then I was like, yo, we have so many issues ukuthi ngenza into so just to just to explore. Cape Town. Jehovah, yes just to explore. Yeah. Cape Town, our parliament is there. yeah That's where kulaka vele sisekhona the serious issue. Yes, yes. Yes. So bona they went there for pleasure, but ngaloko ngikhuluma khona lapha emphakathini. yes Bayazi abantu engititsha nabo bengiloko ngiyifanisa amadoda lawa le ngithi nina nje nibhizi nibabukele kuma TikTok nithi nina nenzani. Nina niplan ukwenzani. Then ngayikhuluma ngokudlala ngelinye langa ngathi let's walk. yo But nami benganayo idea ukuthi sokha sokwenzani. Okay. or no can ya mara Yeah, already be but what i-walk yona ngayikhuluma Ngayikhona. ngayikhuluma ukuthi nathi let's do a walk. Ngathi kwadlula inyanga. One time kwenzeka ukuthi sibe on the same room si about boma 7. Bekungu Siphumelelo Gasa, uBobo Masango, uVincent bekachina udadewethu. Awuzwa ngithi uVincent Ne. yeah, so bekachina udadewethu. Then ihleli no Raymond. Angisakhumbuli lo Yeah. munye. Sathoma indaba le good. Mara lapha boGauta bese babuyile ngecawuti yabo lapha isedlulile ya. yes Yeah, sathoma le. Sathi no dot. Sihleli nemibereko. Vincent ngicala nje wenza.
nje lapho mangakususa lapha ehlokweni ngikufaka e-studio wenza imanga still True. so ke singapha sinama skills ahlukeneyo and uPremier bekakhiphe ubaba uNdlovu bekakhiphe enye ifunding yeah ngathi bese iseculator ngaleso sikhathi yeah sibonisana nangayo and then istory sathoma njalo bafo saloko sikhuluma ngendaba okukhamba Yeah. ukuthi kamele nekukhuchuka mara kuyiwa Paxitlier and sayiplan ukuthi hayi man into sathi no mana siyene nelspirit sokukhuza sokukhuluma nobaba uNdlovu ukuthi ama criteria wakhe or ama requirement la abafunako ukuthi bakufande manengi enezinye izimo ngathi uyazibonisisa for umuntu othoma ibusiness as necessary ukuthi ungadinga you need my idea ngikunikele idea yami yeah so when ufuna mina ngiyenza ama projection what Yeah. ama business plan what so Yeah. into ezo zonke kuningi nje kuningi yeah so sathi no it's sokhuluma nobaba uNdlovu uVincent vele savumelana na amadoda lawa ngale nomtatwethu nguye weza ne-idea box Yeah. what yeah Roger why ningakhambi ne-box Yeah. Also ibox elibel symbolize Ibox belivele likhona. benikhamba ngenyawo yo ma-box makhona akhona Okay. nanje akhona beside le net leli ngilo elintandokazi ngoba linomlando ne nomlando Yeah. ngilithanda nje so naguga ibox yes and sadecide asabekilanga ukuthi inyanga ezako ngelangeni nje aseqwi then Yeah. ibox lona safunisisa ukuthi okay sokuhamba nebox sokusambulizana ngebox jeez asiguga ibox elimabasibuza ukuthi sokuthina Nangathi mpethu. ya ngento kubereka overtime ya bakhona abanye bajamisa bathi ulali sifone ngaphakathi Ngingumntwana ngibeke ngita ofele somewhere. mhlamba ngaba yi-1 oluvulileko yo Uthi nando vulana. athi kanti kunani ngapha sidayi nalo na uvula ubona yeah then ibox el that makatsho njalo ngayithanda i-idea leyo and then ngathola nokusymbolize ukuthi sikalisymbolize njani yeah ngathoma nga-reflector from etalentini mina engilaziko yes engikhule ngilibona yes namhlanje linye lise-Einel Yeah. linye lisethokoza ngoba thina sikathoma ukungcwaba ngethokoza sathoma singcwaba nge-Einel before kuyiwe ethokoza so sazi nabanye abafowethu ebangale nabotatwethu ebangale ngaku-Einel nala ya so ngabuyela emuva ngakhumbula amabhudango abo amajida abosesi esibaziko imibereko abo tebayenza ngakhona and ngeboxini ngathi sirepresenta bona nangemigwalo le okuncane nobududla nobukhulu bakhona abona kawafani nama-size yeah namakhala so ikhala enye nenye nemini Yes, Yeah. yes. so ngubani ogwalako lando gwala yeah ukugwala kafuna abantu bogwala baba banenginyana but Yes. bagcina kuphumelo lomunye usisi my memory is failing me ngani igama lasesilo Zomkhumbulo. Okay. yeah hlala lapha eThemba Lethu tatwethu la mara kanti ngibani Themba igama Lethu. lakhe? Yeah ligwalo lapha eThemba Lethu kunabanye abobhuti lapha batsho babereka ngathi batsho nabo Musa So Prudence. baberekela igarage ngaseklinik lapha eThemba Lethu mawujika koso yeah umhlophe so bhuta khona Eish. bagwala vele okay banegarage yeah khona ngiyazi la bagwala khona ithemba lethu zinzukulwana zaka Dr Esther Mahlangu ngathi kulapho Yes. ngathi kulapho cause ngizwe nje mu abomaka konje maka ba Yo. maka Jimmy or Yeah, somewhere lapho. yeah maka majem yeah so ngaya lapha ngiyokufuna ihelebho ngibatshela idea ukuthi ngifuna ukwenza into nje yes then bona lapha bangalocate la yona sisiloya perfect yeah then sisiloya saberekisana yeah then sayithola iproduct akhona Yes. egcineni Yeah. de ngifuna ngakhona and bekangichargeile imali eningi ukuthi lipendwe so Yeah. wangicharge wangicharge nokuthi nami ngazi ukuthi ngilithengise ngithi mali ne yeah cause mangibiza yami iprice iyobalila but that's too much And then now we lenze too much.
ulibhadele ngilibhatelele too much lona ukulenza ngeze ngathi cause ukulenza nanje maningi akhona okay yeah neti ukwalokho ekwangitshe wangidurela yeah and then sesilo sadlula njalo ngilo iboxing So now nithatha i-decision ukuthi nje siyawalka thina siye neLspreid nakhamba how many days yo sasuka ngomgqibelo yo seni sasuka saba nje zwela bobit comfort yes oh yeah umasombuka yeah yeah saba bezolwa ngibo cause thina besithe sokuphuma ngo 7:30 yeah yeah ekuseni then bona it happened ukuthi bathi traffic nini then bafika ngabo 9 okay then they had to benza ama short up until around 12 yo basijikela bona maqeda udlula imeli yeah lapha esquareini yeah le phezulu nyana mangathi udlula izindlu zama RDP Yeah. yeah basijikela lapho and then nabo baqeda lapho thina sayisuka from lapho ngo 12 God favors us and then go 6:30 besikene Everina 6:30 entamba yeah manje nilalaphi bafo takekile day one watch fonela usesinomvula weCancer fonela uMamnguni hey Mamnguni phela sicakekile yeah silapha yabona ifoyi natlapha ifoyi Yeah, lethi yeah. njengeqele Witbank Yes. lengila ngeBrongor vele nathi nemahaheni maye sesaba nokwangena amahahala ngoba indlela le Witbank ethina sihlala elikhulu kithi thina sibabantu bePitori Witbank Yes, asikaningi kangaka so indlela le asisho ngayo ukuthi wenza ukuthi sikayingena nje ukuthi go one sisabe sise Witbank no and then I sathatha isafonela sesinomvula what no man besikanakho nokudla first day sesinomvula daman Roger emini ubaba Mahlangu uDumsana Mahlangu imanager eThembisile the municipal manager yeah ngathi ke bakhuluma noMamnguni makabachazela ukuthi kwenzakalana yeah bafuna ikhadi so mina bengazi ukuthi benzani ngoba nefoni nami yafa lona lelo langa zola tsendlele yeah hayi ba6 masifika lapha ngifonela uMamnguni hey phela la sazi ukuthi sokulala kuphi sokudlala ningake at this time ni4 C4 majida kuphela yeah hayi into wesimama zangisakhamba naye yilapha ila bona bakhona bafuna ukujoin but zangisaba advice ukuthi khapha because we knew ukuthi this is not a simple job yeah so Mamnguni wathi Roger emini babamahlangu uthethe ikhadi lakho ngoba ucheck ikhadi lakho ukuthi linani and then indaba okulala kunomunye utata yethu lapho ngizomfonela nje every and then utata kunomvula lo ayivela thumele elinye isokana msinya ngileli elakhamba nathi the following day uyene leSpreid isokana nalo last joy yo saba safe ubusuku obo sathola neThembisile nayo isithumela iThembisile Hani Municipality Yeah. singibathokoza njalo nje basithumela i10,000 yes yokuthi sikhambe sidla Masipala. sikhambe silala yes masipala did that ukuthi sikhambe sidla silala the following day yes Sunday because ngathi sasuke ekhaya Saturday Sunday 5:00 beskavuki beskena indlela le uya eWitbank yeah yo 5:00 ekuseni ekseni sinyazila sithengi nokudla sithengi namanzi sidayi manje egarage ngidama nisobe sifikile lapha before 10 siphume ngalesi sikhathi siyavumelana sifikile yo umenyukulo yanikabuba erso yeah indlela le took us the whole day yo sangene Witbank 8:30 the whole day 8:30 ebusuku anina kudla ninamanzi saba netlanhla egarage la sathi masifika sathola bangathengisa ukudla sathenga cold drink nobrotho at least we next ate week we ate ishukela energy saso si energy lapho saqhubeka omunye utata lo besilele ekhaya kwakhe izona wahlula yena eWitbank wathi mara ngizoniphathela ukudla mangibuya so ukuthi mangihlangana nani mangibuya ngizongwenza nginiphathela ukudla yeah sihlangana naye sesigena ngeWitbank yo 5:30 sinngale kuthomeni ngale bekhani sigena ngesporweni ka
Sporoni sesekude khulu singale Sporo ngathi saseqa ngabo 8 Yo. okay sifike ngithi manje sesimnandi asisabuzi umuntu phela ukuthi silala kuphi Yes. cheaters sicheckeni guest house eseduze check guest house Check guess how. yeah Check in. Yeah. ya umasipala bekasinike so Yeah. vele sayiberekisa vele ukulala ukudla Ne. senza sure ukuthi yasibuyina next lala ukudla Yeah, ukuthi yeah. kusasa ngabi nobana phubana uthi mana No love it. so saya njalo ke sabhuka salala ekseni ngabo vimbi bethwapha Yeah. 5:30 sithi sifuna ukuthi at least to 6 asibethele sikhwele freeway because we knew ukuthi bekuyilanga lethu lokugcina singemsini Wow. in Nelspruit from Nelspruit it's a freeway Ne. till Nelspruit And from yeah, that's Witbank true. to Nelspruit so i freeway lapha kusana muza kusana next ekseni masivuka sithi siyaphuma sihlangana nomunye ubaba Yeah. usijamele robotini uthi madoda nginibone ngomgcibelo Yo. la benikhamba khona bengakhona ukujama nganibona izolo mangibuye kwagga la benikhamba khona zangikhona ukujama njengithi ngemberegweni ngihlangana nani kenizongitshela thina ngithi asazazi sifika lapha siyachaza hayi omatne bona bekungebe MK but ake zikithi as approacha nge-MK uzekithi as approacha Ngobuntu. ya ngobuntu ukuthi wangihlangana nani kanti nithi kwenzakala Yeah. only to find out ukuthi ngomunye bama-MK e-Witbank and then from lapho wasibuza niyakuphi then samchazela wathi andluli so Witbank nile kubo doctor nike wabona intonyana esinjalo Yeah, nangaphathi nengikhulu bag Beningakaziphathi Petty vele. box. Yo. aziphume Angaphathi nento zokuhlaba. next siphume ekhaya siphethe ibox elisithini sishiya ingikhwama sithi lokha ngoba sizokulala everina sisakufonela omunye asilethele ingikhwama everina into le Hallelujah. yafeyila yonke Yeah. into le yafeyila yonke so ubaba lo wajika nathi wasithoma eMalahleni FM then sathola i-interview lapha ekuseni sayenza la next door eMalahleni FM kunenye iklinikhi bathi Poly Yeah. yeah sangena ngapho that's when sithola abo Metron abantu abara sathola man basamukela and then they did everything asichecka basithola ukuthi network esirege sikulungele ukuthi Yeah. I Ukuthi vele yeah and then from lapho Hey. ubaba siba ma MK But that was a good advice. Netlinik nikuphi njalo. yes so while maslapha yena sisa lapha is doing calls ufone lamanye ama comrades let's help these kids Yes. yeah No, that's good. yeah ubaba Malinga Baba Malinga man. Oh, Yes. finally. Final. Baba Malinga. Yeah. Baba Malinga sikhelebhe sikhamba usithengela amatouch amaphaphe sikana even ne-power bank. Oh. Sikana touch abo 5 abe ngikutshela ngababo siwabamba dry. Siwabamba dry. And besikhambe emahlathini amanye athusa. Yo. So yonke into lapha besizenze hayi. Umezena sithengele amatouch amajezi inkotayiki cause besikapha. Hayi umunye nomunye Baba Malinga walk. Yeah, MK kuhle can say. MKP. Yeah, umkhonto Okay. wesizwe yeah nganikela umkhonto we-Witbank credit ngalokho Yes. nganikela uMalinga. Okay. Yeah. And then Yeah. basenzela lapha almost everything man asithengela nokudla Yo. futhi zange bafuna ukwazi ukuthi nina niphetheni Ne. yeah bona sebenza lokho ebacabanga ukuthi lokho ku right No, chick babona a good initiative. yes but no lokho kusifanele bona and then they offered because nala indleleni bakhamba basicheck Yo. one mistake but basifonela wangafoni 30 minutes yini wangathi awunayo time iyafaka Yo. umkhonto wesizwe nguwo kuhle to be honest wasithwalako from From Witbank. endleleni yeah Yes. ngibo banandi basinikela Amandla. ya amandla la endleleni ukuthi hayi sesenani khuphuka singicalile thina siwumkhonto shoot net la ukuthi nje sithoma ukubanga ithike sokuthoma Yes. ukukhwela freeway sodwa kana Yo. sibe nenhlanhla yeah and lucky enough we're not affiliated to
any political party. Yes. Yeah. Thina we are not affiliated to any political party. Thina besizenzela besikenzela istructure sokuthi yeah bese And then yeah and then think isiqede nabo ngabo 2. yes, a Wheatbank. Yeah. Okay. Yeah. Then we had to ukuthi nebakhambe bawustropa la e-freeway. Yeah. Yeah. La bantole khona. Yeah, ayena usithole sesephakathinyana but because besekabona ukuthi amadoda la ngibadlise ngesikhathi. Oh. Yeah. And then Push. wathi nanginikhipe nge-Wheatbank nginibeke netline ngijoyine nokukhwela Yes. khona i-freeway. Then nirhatshe. Then from lapho ngini. And then benza njalo namanzi. Asithola namanzi. Yo. Basithangela 48. Nafaka engikhulubhekeni because Yes, besi-5 so munye nomunye uphethe isikhulubhek so 6 munye lo uphethe yeah then sayiraga up until Middleburg Yes. Yo. because phume Wheatbank ngo-2 ngathi Middleburg nakho safika ngabo 9. Chuchu. benikhambisa yi Hey sister sebusuku Manje ku toll gate lapha nenza njani? siyadlula angathi sikhamba ngengiguta yabona ukuthi Yeah, but- bagegeta njani Yeah. nathi besigegeta njani Yeah. and then salale Middleburg Yela laphi oh I-guest konje house, Thembisile. Yeah, in Yeah. Terry. Lalana madoda. Yeah, ithela Yeah. la Mahlangu noDihali bayita. Yo, abaspana la mase. Yeah, lapho babereka lapha nami hayi ngiyabathokoza kakhulu ngalokho. Yes. yeah Yeah, and then from Middleburg the morning day. Yeah. Because I think ilanga le Middleburg omunye wethu beka birthday. Ebesikhamba naye beka birthday lendleleni uVincent Zini. Yo. Beka birthday. Ono Vincent bekakhona. Bekakhona umngani wathi umngani I'm supporting you, you are my friend. Supporter your vision. Yeah. yes ubungani bunjalo Yeah, wathi umngani I'm with you. La ngiyakhapha. I celebrate lokho. Yeah, umngani. Ngiyawalk endleleni. Yeah. No, naye bekanginikela bekangisekela. yeah bekakunikeza isibindi sokuthi Iraq. nginawe Yeah. Then umngani the following day after kulala kwethu eMiddleburg the following day. Yeah. The real trip yathoma the following day. Abona wonke lamalanga la bengwabala. Hey. Lapho bekureha Phela ngemodero ukhamba 6 hours. Yeah. Nochayela kuhle. yeah the real Yeah. work Yeah, the real work long started. walk Yeah, started the following day. Thome kwalokho zami inyawo. Chuchu. Yeah, silokho ngathi ngabo 11 12 inyanga. zakho Yeah. Sikangisign ukulokha. mina ngidiniwe. Ukubhamuka sibhamuke ngisese Wheatbank. Ngaphasi. izibhamu kanjani Ngaphasi. uvele Yeah, ukhona lo yazobuke ubhuto beka-interview lapha kwekwezi ngomgcibelo ekuseni ungitshelile wathi uyazi ukuthi inyawo ziyabhamuka. Hey, ngathi hayi siyazi but nami bengaka-experience. into ongakadluli kuyo vele Mangena nge-Wheatbank ngibone ngeteki la phezulu laselithoma ukuba negazi ukuthi Hayibo. libhamukile ngaphasi nje. Inyawo. Yeah. Then sayencenga net le masele sesikhamba from Middleburg to mase sicontinue ngejini kwathoma kwanokhamina. Yo. Sekwenzani sesehle sipace. Chuchu. Asisakhambisike wazi. Sesithoma ukukhamba siyaphumula. So distance okusuka la kuyaphumula. Anomunye uba wesi ke. Anizoli na. Lapha bese uphakathi. Emuva kude. Emuva kude. Yar. lapho inyawo zabhamuka Yeah, sesibhamuke lapho ngathi nyawo bese ngina 2 days. Lapho maye bese zihokho ukuthi awusakhambi. so Ngathi bese approach iAlso. Yeah. Yeah, maybe sisalisele ngabo ma 30 kilometers before Also. Nensasele man. nakulokhako kwenzani usakhona ukugoba idolo lisokhamba Zecha. Zishama so. Yo. Vele bezistretchy. Yo. Sihlale past 2 minutes and then siyathabulula. okay Siyathabulula. Engasikade mngani jama ujame na utayi nje ngingona sincingile. Chuchu. Up until kuze kube no lokha serious ukuthi nje vela samuvi kamela zokuthathwa iambulance. Yo. yo
So khona wathathwa i-ambulance. ya khona wajikiswa i-ambulance netinto ebuhlungu ukuthi yamjikisa yambuyisela emuva azange Azange imthathe imsene spray. simthole phambili yamthatha yambuyisela ku-bank lasuka khona sehlule ku-Middelburg shoot sesi-approacha yini ku-Caroline or Yeah. Yeah. so bekamele bamthathe lapha at least wamise eBelfast Exactly. thina beso maybe after 2 days besomthole eBelfast but because of ngiyacabanga nathi ngokucabangi kuhle ngama-frustration ngokudinwa ngani ukuthi uzisola Yo. yeah Ngiyaphi moya ingcwele. Khola khona Yeah. Yeah, yona it was mara, not yeah. a simple change Yeah. Mara it was hectic ndoda. too much because some every day since so kama hour amaningi from 5 o'clock ekuseni sesisendleleni asivuki sesisendleleni that's why besenza sure ukuthi masilalako silala comfort Cause nivuka ekuseni nikhambe imini yonke Okay. nobusuku. nobusuku sokubreak ebusuku Yo. la engithe ke sa-checka khona early ngathi ngu-8 Manje nikhamba we nje weekend. nithini kini nonke. Niyakhulumisana Nithini endleleni. kini like ya kuyakhulunywa Nithini? mara siyaphi ka. Phela. madoda Akekho solo munye. ngoba lapha i-issue bengasingile ye-application criteria uRaymond Mtimunya yena beka-raise i-issue ye-18 to 35 Oh yeah. yes and then uMoses lo wajikako was raising indaba ye-disability ukuthi ayinako ngale ngekhakho simashapa kabereke sangikhe kabereka yeah so bekuyizindabanyana Ezihluka. ya ekamele sozithula le soke ngoba So benizi encourage ngalokho endleleni nanikhamba. yeah ukuthi madoda Okay. you have to do this one So then rock. yeah Iraq think lelo langa lele lokunokhenyawo yo lela langa ngathi angizwisisi ukuthi ilangela belinjani I even lost that card Yo. yebank Yo. ukuthi kuphi njani zanga Awazi, or maybe sathi masidlako la school baking mina mangizibhulako yawa Nalo laphuma ya. so it means for that night that's Manje. not guest house Yeah. And La then kemangweni. yeke mango inviera ngeze sayathi no ahlale negarage ubusuku bonke yes, yo. yeah so igarage yazo sifike lapho kunenye igarage yePuma mawuye neLspruit Ngiyayibona. yeah masilapha lapha kuhlaleka kunazindawo nyana kuba ngaphakathi it's one place bathroom a restroom Yo. so we had to ukuthi sihotlelele the whole night for whatever Ngaphandle. ebekwenzeka live isilele khona because indlela abantu beza bagcwele itaxi mafika lapho umunye namunye uphatheke ngendlela so we had to but the following day kuseni sazitrafa kokugcina yeah the following day kuseni mfowethu Karabo ekuseni ngabo 4:30 wasave umunye ubaba Njani? khule ngetruck Ubaba lo. yaba into le ukuthi bacha ama truck lawa ama side tipa la ngaye sayibona live thina masine leSprit ya wasicale so yazi yavutha Yakithi. yakithi kuKarabo wasuka kithi wagijimela etruckini mafika lapho uthola ama driver amanye ahleli ngaphandle Ngaphandle kwelori le. bajamile ngaphandle lori yacha nasi la Karabo makabuza ukuthi ubaba lo kwakwaharo ngale ngaphakathi Yawu. Karabo waya lapha lo Everina fika lapho Sekhambuleni labere. wamdosa La save umuntu. yeah wamsave then uKarabo ngamele bamenzeni mele bam-admit na because bese kagcwele igazi la La kababa lo. yeah then thina sathi silonge uKarabo basemsolva so thina uKarabo ngithi kuyo lamule lapha nguyo bambekileko thina sikhambeni sokuzamana sathi masicheck iBelfast besitshela ngabo 4 hours ukuthi songene eBelfast Nanokha ngenya. yeah ukuthi songene Hayi, not 4 hours bekuma hour amaningi man bekuma hour amaningi then sayincenga from lapho that's how Sene ingakhi nje. sisi jikwe 1 So beni 5 ekuthomeni. besi 5 Yeah. kujike 1 izolo Yo. namhlanje nguKarabo Yo. sibuyela ku3 kuba ngimi kuVincent kuRaymond Oh.
khambo belicalane nani yeah no silichayi nathi manje sinavalo hayi silishayele nje ikhambo hayi sehle sikhona ukulungisa iCapitec ngathi eBelfast safika songabo 1 2 emini yeah Karabo naye sekasifonela athi useBelfast esibhedlela Okay. my bamphethe Yeah, at least yena bamusephambili. yeah ukuthi bomtest ukuthi Doses sekurege yeah kunoko and stuff. abathola ukuthi nayo urege then ehed ukuthi nathengele impahla ezitsha yeah then siqhubeke Ajoinile. siqhubeka Karabo ngekhambo msotsha. siqhubeka ngekhambo Yeah. yeah and then I think that was Thursday Yeah. yeah sawulala yini ikase lokugcina leli before ufika ngenele se toll gate lekugcina Yo. Ngilazi vele. Imachara thank you Yes, thank you okay. thank you Grootman Imachara stop salala lapha eMachara stop same day izolo besilele samoya khumbula Yes. so the following day sathola into right yeah saphumula the following day Asikimi. yeah ngathi bese kuyilanga lokugcina bekungolosini so we had to ukuthi sifike neLesprit yeah and sikuphi etoll gate yo phela kuyale ngenye inyawo 2 days ziyaloka yeah Okay, so now nisemachara. Abantu nabakhambe bandlula benzani? Banithuda, bayajama. Lani yakhona nina, lani nithi niyakhona umlayezo sowufikile kibo namkhana njani? yazi umlayezo wafika njengoba ngithi angazi ukuthi liyabe kuyihlantor bekuyini because ngathi mangiceda ukwenza i-interview yami ngomcibelo ekuseni ifoni yami zange safuna ukucharge ibhetri bele 3%. So I had ukuthi ngithathe sim card ngisifake efonini kaVince zibe yithunga le phone so makufona kwangazi ukuthi ubani because inumber phone sele ngapha but bona baba khona amakhola angena Yes. kuthiwa jikani Bathi jikani? yes How? yes ekujikisa sijikiso kaningi mina Yebo. jikani so angithi angezazi ukuthi bobani just so thola icall Bathi jikani how so I was like njengoba ngikutshela ngithi nevalue sinalo mara lisi so sijika siyakuphi sikajika sesikhamba amalanga angaka sagcina sifikile neLesprit so umlayezo ngathi besofikile Yeah, ukuthi niyeza. yeah ukuthi siyeza ngoba nobaba uNdlovu naye wathi makasibonako first thing makasibonako wathi ibox elinale ngilibone phakathi kweveke bacholiza kimi Yes. yeah so ngayiconfirm ukuthi bese bebazwile ukuthi Oh, bese bese bazi. Okay, so now nihlangana nePremier. Niyafika niyideliver incwadi nenzani like kwenzakalani iarrangement iba njani niyafika ema-ofisini we-government complex yes and then ithi ngithobela imuva kancane yeah mawungena neLesprit kunenye igarage Shell garage yes yeah I think ngolosihlanu ebusuku sifike lapha egarage le around 11 to 12 bekhani sifika neLesprit ngiphi ngehlanu kwestadium stadium ngiyayibona salala lapho ekuseni ngabo 3-4 kula ngithi angazi ukuthi besebazi ukuthi siyezore njani ngoba ekuseni kwakhona savuswa amaphoyisa ama-traffic ama-security yeah savuswa ngiyoke animphuma la ukuthi vukani khambani niyephi we were neLesprit so which oh ban escort no wazange bas-escort How? ngizwisisa ukuthi bese basicotsha lapha endaweni le oranjani but savuka mara basinikela isikhathi ngoba safika ema-ofisini kaPremier kusesekuseni okay yeah then nalapho baba uNdlovu naye wathi akekho yes yes so sijike yena uza kuzekhaya ningakafiki Just like ningideliver memorandum sisegate yo segate and then then ukuza school sithi baba uNdlovu akekho uthi uba wanjike yena uzokuzema batsho beka nijike ngani understand mara ukuthi nisuke ngenyawo I think bona babona ngathi silandela boGauta oh yeah bona ngathi bayibona ngathi si laba bafuna kana thina we have serious issues and asiku memorandum siziphethe kithi thina zange samikisa memorandum neLesprit yes yeah thina yo beniyozikhuluma yes nanzi yes nchijis ukuthi thina sinenkinga yeah ikwandebelele ngathi ni sideline akho yeah yeah mara is true by side yeah yena ikwandebelele abayiboni khulu or mhlambe ngoba basinikela umasipala usinakekelako osinakekelako okay and then isikhulu siyaza sithi hey jikani madoda
upremier akekho Akekho. nenzani njengoba ngikutshena mfosala yes athi sokubona ubaba uNdlovu so if kamele simjamele for the next 3 weeks no problem yo sizokujama khona Net la la. net khona la ngoba plaza la kati nama security kati amaphoyisa la office so safe ikhulu so masila second Oh. then ukhona babsayi Mahlangu Mpumalanga weMpumalanga press okay yes babsayi Mahlangu yena from ekuseni vele unothi makabona ivideo ukuthi sile he came wabanathi imini yonke so makasiloko baloko bangasinaki benzane entambama up until athi sikhambeni nokulalani kwabo siyathokoza and then sakhamba sakulala kwakhe sifika sa refresher the following day ekuseni savuka savasa no nabas yeah Nento zokuhlamba sezikhona. sezikhona and then impahla esizigqokile iskipe esimhlophe sesibrown so kamele Nizivasela yoke into benizenzela. sizenzela sazenzela saziprepare vele sa relax emini then ngathi ngabo bekudlala iChiefs nePirates nangalakho ngiyakhumbula ngiyakhumbula Ke ngikuphazamise kancane for iChiefs nePirates. Ama-video beniwathatha laya. Ngoba yakho ifone remember imi iqini benwathwebulwa ngubani ene benwaposta ngefone akabani. Kunomunye umngane ethu uthatha nguye wafuna ukuthatha le ama social media okay nice thina ama video besiberekisa ifoni kaKarabo or le kaVincent Okay. and then makusuka ukusendelwa Umfo. ngoba thina besokha bengana ukuthi ungabuya ujama ngipost iFacebook uye nginakane nama comment ezinye ini plan ekuhle the whole thing Hi then. Beniplanile yong. Okay, ungaraga bekudlala iKaizer Chiefs nelo the Pirate Pirate. yeah then that's when ubaba Mahlangu ifanali yeNetbank Wow. and then that's when ubaba Mahlangu receive khona icall I think asisho ngasakhumbula ukuthi wafuna ngomamiki isikhosana or ngubani wathi usithathele lapha because thina size ku premium so masilapha wathi unithathele yes okay ngoba lapha si under premium skithisi ne so premium ubaba sibuyiselela sithethe khona izo upremier ubawa yes Njani? isitori senini Alright. okay ziyajika izinto ziyajika izolo bekukuthi jikani then the Jikani. following day so ukuthi Buyani phela. Yeah. then nasifika lapha that's when sathola basibhukhele khona ihotel omnye nomunye hotel Amashiti namhla. yes udiniwe abengeza usa enjoy yeah mara that's true Lokho abanibhukhele nespa kuhle. and then saresta lapha sathali evening ebusuku ngosonto emini ngosonto ebusuku ngabo 9 sisibongile kathi premiers PA wangifone wathi premier it's ready lapha ifone number at least inphumulile the whole day ya Ifona Sunday khona. Saturday yakhumbula sesavuka savasa sa relax sabukela nebhola entambama khona saya bukela nebhola sabukela ibhola no endlini kamnandi and then saya lapho then man Sunday ebusuku ngabo 9 bafona yeah bathi babundlovu uthi kuseni ngo7 manje niyangani la no silele lapha stay easy it's just a walking distance uya ku government complex yes okay ngiyazwa and then ayikuseni savuka we went and samithana nobaba then how was the meeting what was the first thing abayijuleko nalihlezi phasi or naningena ngomnyango asigena ngomnyango Yeah. ukuthi the coffee le bathiza kimi Oh, washo njalo. ekubaba yeah I even wanted me to ukuthi gichile yeah bekayifuna ngathi hayi yeah yena bekayithi ngichile and then babundlovu said no guys nginibonile phakathi kweveke nenkingeni eniletha la ngizwile kancane so nje ithi ngizwe from kimi. correct Yeah. Then wasisa ku round table and I approached him ngebusiness yami senza same the way benihlele yeah ukuthi munye nomunye angikhulumele whatever la ikhulumela and then siyayikhuluma then baba uNdlovu wata
kula sitshela khona ukuthi simthelela ipetrol simthengela ne-airtime so yeah so Wednesday uza kwaNdebele wathi ngizokuza kwaNdebele namenza wasuka le weza kwaNdebele yeah and simbona Monday uthi kudlula leli la kusasa ngolosithathu ngilapho Yeah. and Wednesday exactly lokho so nabuya ngane Nelspruit sibuya ne-Stand because oh wasilanda Nelspruit sabuya naye wazostropa ekhaya yeah then yabanjalo-ke indaba Nelspruit ngolosithathu weza makafikako ya kula engabona khona ukuthi ivesela lapha eBhayibhelini I think ilikhohle ivesela ukuthi likubani lithi my people perish because of lack of knowledge so ngayibona lapho ngathoma ukuyigugela lapho ukuthi siyalimala la ngoba ubabundlovu wafika lapha kwaMhlanga wasibizela iMega wabiza ne public works wabiza ne department of economic growth zikhona la local or zikhona ezinye zilapha ku-government complex khona lapha kwaMhlanga so zikhona Okay. then he called labo bantu hey they came then babundlovu wathi ngibani izi-introduceni emadodaneni la akamazi hey nathi asibazi yeah and that's when ngazile ukuthi kunemega imega yona bengazi but bengayi-understand ukuthi khona mara siyazi Mpumalanga Yeah, Mbombela le because ama-factory woke waKwaNdebele aphethwe imega Yes, that's from true. kulawe siyabuswa kwakha miliva Nkangala imega i-public works iphethe inkolo iphethe inkolo yes eKwaNdebele sinenkolo eziningi Yeah, zona ezimoshekako And ezinye zinengikhulu yenzani? asisabonakala ukuthi bekunesikolo lapha bazithini. ya nathi emphakathini si-wrong nami benginesi-1 lapha lapha emlodo basidla nesitina nje yiland Yeah, nje ile stand ungangena Yeah. uthome phasi wakhe kunabantu abakhe ngentina zesikolo. nje yiland ya nje yiland Bekuyisikolo, bekuyibuilding bekuyibuilding ehle njani ehle manje esijodela ngokuthi just nje kusukumiso lapha nalapha abathoma ngamasenke mapala ngengoma amazwelileko bathi mapala babasimilile makuphela ingoma bangena intinga so now meeting in the premier ukhamba njani premium afika lapha as-introduce kuma kiwa public stakeholders works, yeah. yes Holders la khona. batsho njalo imega public works mara bayakani ngikhohle i-department le baluleke kangaka and le abantu kamele bayazi le department ngoba ngiyo le phethe iminyango ngiyo eberekisana ne-department ye-small business Okay. uthe economic ya economic ya and tourism Yeah, so yeah. nangale ekugcineni ethanotourism ya ngiyo i-department ebereka close ne-department esiyama-small business so was-introduce kibo bababo economic development ngaba ngiyo Grootman mahlangu ngizokubhala yona ngizoyikhumbula ngizokusendela yona imega economic development nayo i-department le-economic development then bekuze ne-Thembisini ngoba ubaba uDikhale ngambona lapho ubaba Mashilo mhlambe bona beze emithinini noba premier ngaso yeah so helebhini yeah and then hayi basikhomba ukuthi mawufuna ihelebho uyakulapha mawufuna iproperty uyakumega mawufuna i-loan usaya nakumega yeba and then i-public works ngeyenkolo and then le ngiyo ebereka close nama-small Nama-small department. business. So bakhipha upremier walocata i-team yabakhona i-team yokuthi lekamele sikhelebhe sicomply ongana company aregisterule i-company kulabe besikhambe nabo ngoba abanye banganama-company but they have ideas so i-team leyo iyangihelebha nje yeah. Mhlawumbe I met them twice yeah maybe I met them twice yes yeah mara labo bona ngwari khulu ngabo ngoba from le phezulu nanje basesenokusiclock oh na yeah from le phezulu labo babundlovu nanje usesenokuclock nabo that's great. nabo labethi bale team nabo ngithi uyazi akusiwo umuntu ozokubalili so khona abanye unandi yafoni nandi ya check majid so now ikwekwezi FM yes
nendaba zesindebele ze-TV zidlale yiphi role la? Yo, SABC iberegile. Ne? Ya iberegile, ikwekwezi iberegile cause ya hle ngatsho ngithi ikwekwezi iberegile. Yes. Ya nginganikeli SABC. Yeah, the whole corporation. Ya nginikele ikwekwezi. Yes. Anginikele ikwekwezi. Ya lapha kubereka ikwekwezi, kubereka ikwekwezi. Ikwekwezi ibereke ukulingana neThembisile. Ne? Ya ngoba abantu ukuthi bazi ukuthi kunabantu ebakhamba nabanye la endleleni bese bathi nabakhamba kodwa hayi man ngizwile ukuthi bathi kunabantu ebakhamba ngenyawo and zange sakhuluma kwamanye ama radio stations so sakhuluma kwe-one radio station which is Kwekwezi so naye ibe idlala indima enkulu empilweni zethu Kwekwezi ngiyenza ukuthi sithole recognition nala endleleni bebakhona abanye ezaphethe 2 liter ngithengele Oh wow. ngibambana sinenye nizakudlula nithenga ubrotho kusasa yabona man people are generous. Yes. People are generous. Yeah, people are generous. Yeah. Sengivale lapho. So now Banthembisa ukunirhelebha Yeah. 2026 are you still hoping ukuthi isizwe lo lizokufika? Ngiyathemba bamatla ngiyathokoza ngombuzo lo ngiyathemba ngoba unyaka lo masigathi mara nonyaka ozayo nawo sesenento eziningi mara lo ngathi ba focus ekhulu ama officials nama funding nawo bayakhiphila ngazi ukuthi ubone na kwandebele ukuthi unyaka lo ithembisile ikhipha ama funding ngathi kayi3 Yo. yeah abanye abantu ebaziko mina bangitshela ukuthi kokuthoma into le bathoma ukuyibona. Okay. Abathoma ibona chachala. Yeah ukuthi municipal akhipha ama funding ukhiphe kayi3 ithembisile ngathi unyaka lo. Yeah ne district nayo yakhipha ngathi nayo ikhiphe So i-movement enu iba khurumejile ukuthi into ezibaziveze chachalas. Yeah. bona baziveza nje mina ukuthi nami ezinye bengazazi nje sengiyazazi. Okay. Oh, that's Ngako good. lokho. Yeah and then imega idlale irole esayidini lami. Then i-public works yadlala irole emasayidini. Yeah Njani? Bakwenze njani lo? Imega gave us a rent 1 year rent free factory. Wow. Oh. Ekangala lapha emafemini. Yes. Yeah I have a factory lapha. Yokuthi sikakhona ukuzicatshela abantu nathi sizithomela umbereko de into besifune yeah. Nenza ama-box. Senza ama-box yeah. Amahle. And new designs. Ngoba this is the one we know. So kunamanye kamele siwalethe. Alright. Yeah, angakahaka kunamanye kamele azokubona. Upgrade. Yeah. Yes. U-2026 lo kuyavotwa. Abantu ama-politician bazakufuna ukudidizela kakhulu. So abafuna ukunirhelebha, abafuna ukusiza, banganithola njani? Amafuna ukusirhelebha. Bafuna ukuchina vele ngo-2026. Bazoba campaign. Fanele niberekise opportunity leyo. Yeah. Thina siyawisela kwaNdebele bona ba-campaign. Yeah no man. Ebafuna ukusirhelebha. Yes. Eshazi ngoba nami angisiwani yabona. Kunabanye ama members uRaymond angazi mara mhlawumbe ngelinye langa nawo bazakuza. Yeah. But for now, Yeah ebafuna point of contact. Yes. For example, bathola wena, bathola Vincent, bathola Raymond, bathola njani or bathola uKarabo. Yeah. Yes. No amanamba engwazi nje ngehloko ngewami nokamngani. Okay. Yeah. Then ungawabiza then ubize nama social platforms. Nangaba amanamba akho uyakhanuka ukuthi abe ngaphandle you can do that. Okay, no imayinjalo ithi ngiwavalele ngaphandle kamngani. Okay. Yeah, ngithi la wami la. Wami amanamba is 082 287 then 5198. Yeah. Abuyelele. It's 082 287 5198. And then ama social platform. The social platforms, Facebook, I'm just Roger, got double G, not ROGER, ROGGER, Maela, MAELA. Yo. Facebook ngilapho. Nanga kuzwani. Oh, ngithi uRoger wakhona. Yeah. Ngu-R Yeah. no O. Yeah. Abo G laba angabi 1 babi 2. Oh. Then besathi ER. Oh. Futhi mama khwa makalibiza bathi nguRocker.
ne yeah but le iphutha le home affairs cause mina bengilapha bengifaka uRoger ligama lakho vele. mina bengifaka uRoger wena bakubhala bona rock eta umunye uchi so nguRoger ya chuguluka yonke into so nguRoger Maela ku Facebook ku Instagram nguRoger Rain yeah and then I don't do TikTok iye mara business yakho iyakufuna TikTok. le yamabox le Hayi TikTok. yeah mhlamba mele ngithole umuntu othanda iTikTok ne yeah ube nguye iphuchako ngoba mina neTikTok okay amezwi akho kuswaphelisa thini let's never give up on our dreams very important yeah what you think you can do you can actually do it ne yeah okucabanga ukuthi ungakwenza ungakwenza only if you are dedicated on uyafuna yeah Mina Roger ngakusho ukuthi into onoyifuna uyayilandelela. yes Akunandaba ukuthi ikhambo lakho linjani as long as uzokufika la ufuna ukufika khona. Ene ngikufunde kuwe lokho. bakwethu ibizo lami nginguthando Mahlangu indebele lihlakaniphileko nelifundileko besigadangisa eGood Life Studios Studio Sentwane Focus. yes Yes, Grootman Focus. aha imininingwana nasi ngaphasi bakwethu nawufuna ukufana nathi njenganje awuzothola uhlizi la sihlezi khona landelela and si soft Yeah, ne? manje ngiyeza ukuthi ngingahlala another 3 hours yes bakwethu ningangilandela ke woke ama-social media platforms @Thando Mahlangu _ subscribe ku-our YouTube channel @Thando Mahlangu _ ningilandele nami ngizonilandela Yes, sithokoze. Lami ibizo nginqobile kwaMasuku ubuhle ubona la. Ku 079 084 7562. Ngiyatholakala kazine 4way ku R573 Pola Mall. Cheers. the rap The pause.